ya Pak. Allah, Allah, Allah. Kuat ya, Bapak kuat ya. Kuat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah, 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 Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah. Salawat Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah. Yang kuat ya Pak. Yang kuat ya Pak. Allah. 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 Dah. Atur napas ya. Yang tenang bapaknya. Salawat, yang tenang bapaknya. Mau minum dulu? Minum enggak? Sedikit dulu. Biar atur napas dulu bapak. Yang tenang dulu bapaknya ya. Allah. Nah, atur napas dulu ya. Tarik, buang pelan-pelan Pak. Tarik, buang pelan-pelan. Allah. Allah. Buangnya pelan-pelan. Allah. Allah. Oke ya. Allah. Kenapa tuh, Pak? Bahaya soalnya jantung apa ya? Ada baca sekaligus. Gitu. Tapi lah agak geser deh. Boleh lubang dikit naik nah. Naik mobil lubang naik nah. Iya benar. Iya. Jangan apa-apanya lubang dikit deh. Daging nih. Daging. Jangan ya. Jangan lah, enggak ya. Ngomong. Parahnya gitu. Kebet Pak. Justru coba Pak Ketua aku takut ditarik lagi nanyo.
Karena kalau tenggesnya tadi cerita Pak. Iya. Itu ceritanya nangis kakek. Kami sama apa ini? Lihat Pak. Bawa ke Dek, mobil Pak. kokan tadi. Jangan. Kakek. Belum ya? Ya. Lari lah. Mantap ya lemak enggak? Lemak.